Moje ime je Mirjana Stojanović i radim u Ericssonu, kompaniji koja više od 140 godina svojim tehnološkim inovacijama doprinosi da ljudi širom sveta lakše i jednostavnije komuniciraju. Od vremena prvih telefonskih poziva pa do danas kada je fokus na tome da peta generacija mobilnih mreža uz internet pametnih uređaja i veštačku inteligenciju unapredi različite industrije, mnogo toga se promenilo. Ono što je ostalo isto je da Ericsson razvija tehnologiju sa namerom da ona unapredi kvalitet naših života i posluži na dobrobit društva u celini. Ono čime se ja konkretno bavim su digitalni servisi. Ako je to oblast i vašeg profesionalnog interesovanja ili prosto ako vas zanima šta nam to donosi digitalna transformacija, kako to ona menja način na koji radimo, lečimo se, učimo ili komuniciramo jedni sa drugima, bit će mi zadovoljstvo da popričamo na tu temu. Ja sam Kotrulija Lumne.